Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura ya 41 okuhumuriza kwa Ruhanga aha bari kumwesiga. Imwe birwamwe nimuhuname mumpurire, kamahanga gagarukemu amaani girire hihi gagambe twena tuteranire hamwe tushoborerane. Noho wimukize w'oburwizoba otura nasingura haza hona aha y'amahanga omumaisho ge ngu abone kurubatirira abagabe abahindure omu cuucu na ruraraye abagire ebishunga ebirikutwarwa omuyaga n'obutabwe. Ababinga arabaho n'obusinge naraba omu mihanda eyatakaribataamuga. Owakikozire ekyo akakihisya noha akeeta abantu nk'oku obusinge bwabo bwabaire nibukuratana okuyakutandika. Nyowe Mukama ow'okubanza kandi ow'aha muheru ninye nakikozire. Ebirwa bikareeba byatiina, emperu z'ensi zatetema byerira hihi byija, buri muntu nahwera mutaahi we nagira mwene ishaati guma. Omunyamyoga nagumya omuhesi w'ezaabu n'orikuteteeza ekyoma n'enyondo agumya orikuhesha nagira ati ebyoma twabiteerana gye. Bwanyuma babihamya n'emisomaari ngu bireke kujegajega. Konka iwe Isirayiri omwiru wanje, Yakobo wunaatooriine, oruzaaro rwa Aburahamu munywani wanje, iwe wunayesire nkiha aha muheru gw'ensi kandi nkakwiha aha nshonda zaayo za hare ninkugira nti ori omwiru wanje nkakutoorana tindakucwire. Otatiina ahabw'okuba nkwine, otahaaza omutima ahabw'okuba ndi Ruhanga waawe. Ndyakuha amaani, ndyakuhwera, nkuramire n'omukono gwanje gwa buryo ogw'obusinguzi. Reeba abakwinire ekiniga boona baryakwatwa enshoni bashoberwe, abo barikukurwanisa baryacweka busha bahwerekyerere. Oryasherura abarikukuhakanisa bakuburire kandi abarikukurwanisa baryacweka busha babe nk'ebitariho. Ahabw'okuba nyowe Mukama Ruhanga waawe ndyakukwata omukono gwa buryo nkugire nti otatiina niija kukuhwera. Iwe munyongororwa we Yakobo otatiina, nimwe abantu ba Isirayiri mmwe ndyabahwera nikwo Mukama arikugamba. Omucunguzi wanyu niwe orikwera wa Isirayiri. Reeba ndyakugira ekihuuzo kisya ky'obwogi kandi eky'amaino, oryahura enshozi ozaatagure kandi ebingo obihindure ebishunga. Oryabiheheeza omuyaga gubitware n'ihunga ribitataanise. Oryayesiimira omuri Mukama oyeratire omuri orikwera wa Isirayiri. Abooro n'abakene kubarisherura amaizi gababurira orurimi rw'abakarangatana, nyowe Mukama ndyabagarukamu. Nyowe Ruhanga wa Isirayiri tindibahemukaho. Ndyigura emigyera aha bibungo by'emparamata n'enshura hagati y'empanga, mpindure ihamba ekiyanja ky'amaizi n'ensi ekarangatiine ngihindure enshuro z'amaizi. Omu ihamba ndyabyaramu emyererezi, eminyinya, emikadasi n'emizeituni, kandi n'omu ihamba ry'omushenyi ndyabyaramu emiberoshi, emikadasi n'emiti ya shuri, bikurire hamwe abantu babone kureeba bamanye bateekateekye beetegerereze hamwe ko omukono gwa Mukama nigwo gukikozire kandi orikwera wa Isirayiri kuniwe yakihangire. Okugerageranisa Ruhanga n'abaruhanga b'abanyamahanga. Nimutonga n'orubanja rwanyu nikwo Mukama arikugamba. Mureete ebimuri kuhamizaho nikwo Mukama wa Yakobo arikugamba. Baleete ebishushani byabo batuhanurire ebiribaho. Mutugambire byabiireho nk'oku byabiire biri, tubiteekateekyeho tumanye obugarukiro bwabyo. Nari mutugambire ebikwenda kubaho, mutuhanurire ebiribaho bwanyuma tumanye ku muri ba Ruhanga buzima. Mukore kurungi nari kubi tubireebe, emitima tuho omunda tutiine. Reeba timuri kintu kandi timwine kimwakukora. Owakuba nimwe yihamu akaaba ekihagaro. Nyina owunyimukize nkiha aha bukiizi bwa bumosho mbwenu yiija.
yaruga oburwa izooba omuntu orikurahira izina ryangye ari aribaterera abategyeki nk'orikukaata obudongo kandi nk'omubumbi okwakaata ibumba. Owakirangire okwiha kutandika ngu tukimanye nooha akakihanuura hwira tukabona kugira ngu ahikire. Tahariho wakirangire, tahariho wakigambire n'obu yakuba wahuriire ebigambo byanyu. Ninye nabandize kukigambira Sayuuni nkatuma Yerusaalemu entumwa y'okubagambira ebigambo birungi. Konka kundi kureebayo nshanga hatariyo muntu n'omwe nangwa n'omuri ba Ruhanga abo kundi kubuuza nshanga hatarimu muhi w'obwengye orikubaasa kungarukamu. Reeba mbona nentakimazire. Emirimo yabo ni busha n'ebishushani byabo byagiibwe n'omuyaga musha.